Meghalaya Post.news. Kajing yap jung kibrio hadian kajing shlei bashar kaya kitan kaput kan Nepal bartiben kalanang kiyo kanang ya kisngi bat kumbalong hadu menta kasngi kabalade kasngi kabalai kidan hadu sanspa sau plaingun kibladu no ela kajing im bat palat syajar sanspa ngut kibadang ja ngai kibor sorkar kari Nepal kilayatu bagani kajing wanen shop kamaryang kalakta omdunai kumba khandai po hajar hadu khandai po la hajar ngut kibrio dalor kajing syarat na phangki yeng kisam kisnong githau ki jaka penmi boarding electric lambat ki lenti ki sengkian katai kathan lai thuru bagajing war bat palat im kibrio kabala pensange sipor menta kasngi hadian kajing suba bakala bandon biang kajing shlei lala banteng biang hakabag sipai kari Nepal rungkat ki kenhun ajing ram kirang penlong ya kajing wa kibri kibalaj im nakate kajing ja bashur kai kibri kibalaj im kum hakathan bidur bakawa trisuli kaya lengba kilai thu baka umsa rengkat kakti rengkat ki maung kilawan kensan petang da kiminen kalasar na phang ya baro kisnong ki thau ki badon hakalenti ka jongka kumbalong hadu mental ayo ban pelaj im ya kumbasis pa khan yungut kinong jongok kai perthai bakantup ya prapsan ngut na India khan riungut na China lambat katuk ni na kari South Korea Italy bat kari Amerika. ऊपर पानी आइले कहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से भी आ गया ऊपर से भी आ गया पानी क्या होगा आप क्या बने बहुत पानी आइए एंकर गरेको एंकर निकाल्छु यता म एंकर गर्छु हजुरले त्यो एंकर पछि फाल्नु ल छोड दे क्याब सबलाई एंकर गर्न ल तपाईँ ल भाइ नहीं घर में से रह जा रहा है वीडियो आने आओ ना करो ना मुझे उधार कर फोन कर अरे दिन आज बात करता है ए 10 मिनट आउँछ रे हेलिकप्टर आउँछ ल म थाहा पाइछु आउँछ हेलिकप्टर आउँछ Meghalaya Post.news.